Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Looms Hopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net footage. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Kirang ba asnong jong kathain riwar mingi haga khat santri gubna jilleu arajar arpuway kila her jurip ya ka jaka penha mau jong ka company ka bapentrei ya ka surok airline ka bapunya so nadu Shillong shadu ka snong tamabil hadu bakala kta ya ka wa umsong ka baki pajba ki jusum jusat bat ki ju khwaido bat ai umru ya utumpeu namar ka snong mau kham kadairu ka snong ka bajor bha haga jing penmi ya utumpeu Nagaliang jong kirang ba asnong kentubru ya kaseng HYC kila maham ya kinong trade jong ka company ARSS balada kidang yai piteng ban pentelun ya ki mau syakawa umsong kum ginong sinsar snong kimban se ban pensange no shisendon ban pentre ya kani ka surok Hakabay bat kani kirang ba asnong lembat ka HYC kila ongru bakin salit ban mudoy siya u subdivisional officer jong ka Punursla Civil Subdivision bat kumjuru siya ka Deputy Commissioner jong ka East Khasi Hills District halor kani ka jingle jong kani ka company. Akani ka jaka akani ka bahab civil subdivision Punursla ilap ba kajing penham jong kani ka company ki kindau shani syapo riak ilap bandong kalalong ka bapelat hakaba karep kariang ki kiba kinong penun kam yakni ki ban rep ban riang ban bam ban di kata ban kalau ujor adu kata dan akan sesang nyimla ban cusngap ban susung klikti ni pen pauru kajing penram ya kani ka company pat kumjuru ya SDO jong ka civil subdivision Punursla halor kani kajing simsting bat kajing bom kemi ke jongki ha kajing tray jong kani ka company ka penjulor ya kani ka umbam pomdi jong kinong rep rasa kani ka sinong ka jong kantame ha kani ka sinong mokap ka badai ka wai na ka sinong ka badan hapo riat hamar sting riat ka bamaki ki penan kam ya kani ka wa ki penan kam ya kani ka ban bam bandi bat kumjuro ban penan kam ban rep ban riang ya kani ka ka ba mi na kani ulo Tika jingwan jungi agani ka singi nilap sisya dalong kimat ringkat bat kirang ba sinang ringkat bat bangi kidkot jung ka sangi yo i ba kajing tray jung ni ka company kalalong ka ba nimla ban pediang namar ba kajing penhap i kendau syakani ka jaka kalalong pepelat namar ba hakor bangi kendo ya kani company na kaleng i sordar i ong ba kani ka company kan penhap i kendau lakmu ngono arpau nilai 4% Nari kumbolong menta kajing penhap i kendau bari penhap i ma penhap i siap along pelat hakaba ngimla syu ban yo i ban ngimla syu ban pediang ban syupai denang di kadau ngimi syakamat ban persya ban nakaliang jungi keseng nakaliang jungi kinong ilam jong kani kisnong ni penpau bangin penpa nginta ya ka jingtha ban ujor sya USDO bat kumjuru sya EDC jong ka East Khasi Hills ban ujor ya kani ka jingle jong kani ka company ka bakta i kipai ba nong rep ban i pai ba nong sudong hakani ka jaka ka jungi dena kaseng hi ngimdon ai ka jing persya ban pentrai ya kani ka surok Henry kalong ba kajing persya ka jungi ba namar ba ya kani ka surak bagi sina ki penhap ki mau ki kendau ki siap sya kani ka po ka bakta ya ki nong rep ki jungi ki bakta i sinong ki bayo ya ko umba mumbi na kani ka jaka abang yo iru sya tin po umba mumbi rung i ba ki babun ki ladap ki la silai lingba kini ki mau ki kendau ki ba kini ki company ki penhap sini sya po dena kani ka daw ka sang hingi penpau ya kajing sngau persya halor kani kajing le jong company bat ngilai kran bat kini peniat jong kani ko company ba nangne syakamat kinsim khia ban le ai la ne kinsim khia ban no penhap syu ini kendau syane syapwa ndrai ban angni ka sang ngim sogun bat ngin pha be da kajing tho sya SDO bat kunjur sya DC ban penpau ya kani kajing sngoram bat kani ka penpau kajing ya kajing penram halor kani kajing le jong kini kidong trai jong kani ko company ki ba penhap